Lamso joto no tini haini hai daily update private job notification ino nale phi onai friend song angni rongno belai kene hambai maru nirokno asukene angni no hambai ro sini robaya nirok asukene ano support khaimani bage engke nirok omhai kene ano support te biro laiti nirokni support belai kene nango engke nirok part time job private job notification nirok omhai job nai tugoi tongke channel bai buje prano kerengi tonglaidi je katal ko engke subscribe khagani rok buta polaidi je channel o katal ko phainai ro engke ni rok channel bisingtwi government job rok tei part time job rok channel bisingtwi joto nugui manai engke je sunday go engke ni rok ni notification private job notification ong hai part time job khaigani bagai engke notification apro kabang na sokphaiga engke je tabo oino tin rogo engke kisa na kaini kaithang kai bri rogo mai sokphai engke ni rok titi adisa aponi bukhakte auto loan rog apply khaigani hinge video description link rojak tongo bike apply kani bohai bo check khagi nai ne tite post office ni bagai pen rog nai ne leti mo notification sok hoijak tongo government job roni hinge mts ne hinge bo nai ne tite or joto na video description link rojak tongo kisa check khagi ne leti hinge ni rog tabo whatsapp group join khaine khongke join khai na din roni bagi kaham ni bagai nirok je phro notification update magani bagai nirok notification maya rok phanoi tongke whatsapp group ni bisingtwi nirok notification manai je somoi hor kothok ma phane nirok update ro hangke nirok ai phane check khaigi nai manai te salo hangke nirok samang nai tok thongnai haini bagai nirok join khaina hangke nirok ni bagai belai ka halnai hingke padi tinini update no nai nelesinai lok chai একটি রেডিমেড কাপড়ের শোরুমের জন্য কম্পিউটার জানা একজন মহিলা ম্যানেজার এবং সেলসের জন্য লোক চাই কাইসা রেডিমেড শোরুম ni kaisa ri dogano computer ni knowledge tongke ni rogo samungo khlaimanai brei manager hai keba salesman ni gobo angnai manager kana go kaisa te salesman ni go kaisa angnai kaisa ri ni showroom o contact number khlaimanai bro ni contact number 9366224424 o contact number currently je omhai ri ni showroom o interest tongnai rok je computer ni knowledge tongnai rok engge next nalifinai কর্মী প্রয়োজন একটি প্রতিষ্ঠিত জলের কোম্পানির জন্য ছেলে কর্মী প্রয়োজন আমি কাইসা তৈনি কোম্পানি গো খরকসা চালানি বাগৈ ভ্যাকেন্সি ইনকে ব্রবাই কন্টাক্ট নাম্বার করঙ্গই মানাই 9612812805 o contact number keranggai manai te kaisa 9366461710 o contact number jeba kaisa go call khagi nailai din nirok je tui company go nirok je sam khagan interest tongke ingke ta video pai thak ni bagai nirok kaisa saklai mang je class 10 hai ke ba 12 je madhyamik te 12 exam fail engai to bhai ni rok ronai hingma sugoi toke kaham marks magai pass khaigani mu sugoi toke ni rok ang bai contact khaidi nos exam board ni bisingtwi ni rok kaham marks magai pass khlai manai je interest tongnai rok je ni oni friend rok tongke bo brono share khaidi ni rok ang bai kereng dai ke whatsapp group o join khaina di te ang bai contact khaidi je class 10 hai ke ba 12 rok ingke te kaisa je form fill up je online te je phane khaine hingke pan card rok omhai rok je phane khaine ngai tongke nirok ang bai kerang di whatsapp group ni bisingtwi nirok nogo tongte teine online form fill up rok bo khagi manai nirok bazar o thangai line pass agai bo khaigani naiya nogo tongoi ni khlai manai ge friends song tinini video to asuk jana nang sinai ini update ge next update magani bagai channel wise phone kerangai tonglai di tei jotono hambai